Taurim B2 September 12 hojik phau bathi ba khangdana leiba haibasi Delhi gi lenga da awang nongpok ki mi singbu thawa sate takne hana MLA Joy Kisun maral sikre October 3 pangthok kadoriba Manipur Panchayat Mikhal gi mangoina na excise department na lupa lakh kun henbagi yu phagatuna mangan kre Center the Paliba BJP na losing palinga ka sa state as sipo saukhan na ba awang watak to honari hay na PSE Minister Losi Diko na pangkokre. Amasung Consumer Protection Act kana ba miyam na khangdaba amati office ki laifam phau ba khangdaba de ke si Manipur da sana phang khangre hay na Professor Robita Sorokhaibam na pangkokre. मैं मुखरम जरिए दोनी एमबी बस इम्पैक्ट न्यूज़ नी आई के थॉक्सोब ना होजी पुंसा से पाव की मरवे पॉक्सिंग में आमदा पिजरी न्यू दिल्ली दा मामा लाइंग बसक्के बथांगई बंद की तावरेम B2 थी बखंगदना लेरपकी मायोक दा वाकन इफम सथखरे वाकन इफम अदु थांगई बन यूनाइटेड क्लब न सिंदना कोयाथोंग मसिंदा सथखिबनी वाकन इफम अदुदा सरू याखिबा थांगई बन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA के जॉय किसुना Delhi के September 12 B2 मांगरगा होजिक फावती बखंगदना लेरकपा हाइबसे Delhi की लेगांग अवांग नोपोक की म्यूजिक सिंगबु थवा सादे ताकपनी सन मांगबा हाटप ओरमलबदी नहालना इंडिया मै चाकलमननी हाइरदुना इंडिया लेगांग मणिपुर यावना अवांग नोपोक लमदम की म्यूजिक सिंगदगी सन हेना अवांग थाकत लै हाइबदु ताकपनी मणिपुर दा पालिबा लेगांग असना Delhi लेगांगता B2 थीना बाकन ममोंग दा तक्सिनगदबनी हाइना फोंदोकी सथखिबा मिफम अदुदा थांगमेबनगी अहल ओरबा ओरबी कया सरुक याखी B2 असी थासिक तांग तराहुमदोइदा न्यू दिल्ली की किसानघर बसंत कुंजदा लेबा हॉस्पिटल अमदा ममा लायंग बसतखिबनी हॉस्पिटल अदुदगी हिदाक लैनबा नुंथिल पुंग मंगा तारमदाइदा थोखिबदगी हंजलखिदबदी B2 मांगखिबगा मरी लेनेना बसंत कुंज पुलिस स्टेशन दा मांगखिबगी पाव पीखी अदुबो हौजिक फावबा थीबा खंगद्री हाइरे थांगोइबन यूथ ऑर्गेनाइजेशन सु सीएम द मेमोरेंडम ममा पीग्रे अदुबो हुजिक फावदा चेकमोक लाउदना लेबा हाइबसे मसिमकना आइखोइगी लैरिबा लैंगा असिना प्रजागी स्वार्थदा लैत्रे मिचम मयदत्रागी पुंसी मांगकपदा छात्र कयागी पुंसी मांगकपदा तुमेन लैथु आइबसे मयक सेंगले ngasi मणिपुर की श्री चनम प्रवेश न थवाई मांगिबा श्री तौरेम B2 न मफम मरांग खंगदना मांगिबा से सन्नम मांगबा सन्नम सिंगबा ओरमदी इंडिया मै चामनी मसिनी हुजिक लैरिबा इंडिया के लैंगा की फिबम मसे हुजिक लैरिबा लैंगा आसिना प्रजादा करी पखुम पीरबगे प्राइम मिनिस्टर ना अच्छेदिन आएगा हारिबसे मणिपुर की लमदम मसिगी इचिने नाउ मयाम से नोंग नोंग मगी सिरकपसला अच्छेदिन हारिबसे लालिबा अक्टोबर 3 पांथोकदोरिबा मणिपुर पंचायत मिखल की मांगोइना एक्साइज डिपार्टमेंट लुपा लाख कुन हेनबगी यू फागतुना माहनख्रे DDO इम्फाल सर्कल आय जाते सोरना फोंदोरकपदा रेवेन्यू डिपार्टमेंट सही असि हौखिबा एप्रिल के अगस्त था फावबदा बिष्णुपुर थौबाल अमदी इम्फाल सर्कल दगे लुपा कोटी अहुंग लिसिंग हुंपु तरुक सेनफम कोंगन पंगम की हिरम असिग मरी लेना हौजिक फावबदा केस लिसिंग अमग सोम हुंबुद्रा मरी लोकले मान मखाताना हाई फगलिबा लोकल यू लीटर सिंग अमा लीटर लिसिंग अमा यावना पुना यू लीटर लिसिंग मरी मई थादुना माहनख्रे नाकल मरोमदा लालिबा पंचायत मिखल की दबक अखनबा इन्फोर्समेंट टीम कुन सेमले नौना सेलबा टीम खुदिमक पुलिस इंस्पेक्टर अममम नलुसिंगदना मफम कयादा यू योनबा मदी मखल खुदिमकी निसा योनबा थिंगनबा ड्राइव सथरी हाइरी लखलगलिबा खोंथांग असिदा पुलिस अमदी मियामदा मतेंग पांगबिनबा फील तोरकली BJP na lusingba anoba lenga kasuna state asibu sakhotnaba awang thak honari lenga kasuna maruina faikhat pa horiba agenda sing manungda Swachh Bharat Mission Clean Manipur su amani leibak asigi Prime Minister Narendra Modi nasu state asibu sakhot handaba yade happy wakalonda akan bamiyeng sangli tha khodingi Union Minister sing state asida laktana awar fa yang selebasina Prime Minister gi miyeng mayek sengli senga takli haina PSE Minister Losi Diko na phongdokre वफम असी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की सैनिटेशन कैंपेन के मरी लेना स्वास्थ्य ही सेवा आइब टीम पांथोकपा नोमिगोइबा अवेयरनेस प्रोग्राम फोंदोखिबनी सेनापति डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी सिंधुना सेनापति की टाउन हॉल पांथोखिबा थौरम PSE मिनिस्टर ना सा सिंह फावबा ऑफन डिफेकेशन तौद्रबा मतम असिदा वाखल खनब ngamba मियोइबा अकोइना करिगी गमलोय हाइकी मान मखा तारादुना क्लीन इन्वायरमेंट अमा ओइना बोहनबदा गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट खक्तुना तौब ngamgadaba nate मियाम की सारबा थौदांग लै
district asigi oina campaign asigi makhada sagadaba toilet sing athuba matamna saduna often defecation free oiba state asigi ahanba district oina na bohona minasi haiki campaign asigi makhada sanitation fazana thamnaba sel matik sana leiri thabak tawdana sel lokthokpati tawbiganu solid waste management gi damak district asida treatment plan hojimaki oina leitrabasu miyana maham sana thamna bohona biu district asigi oina treatment plan sana ba lengak ta khanaragani haiki Manipur see, I'm not clean over stick neighbor. People are also clean. Even the way of dressing, management at home, yeah, I'm not clean over. So Manipur is a very good place. Yeah, I'm not Pajaba. Environment so Pajaba. Ishona people so Manipur sana laiba khai to chume. So it is already there. Now, when people are coming to teach us how to remain clean, we should feel ashamed of that. We must say that we are the leader. We must teach other people that we are clean. You should be clean. We are not supposed to do that. And it is high time for us to teach the people that cleanliness starts from Manipur. Tholomasi the Saru Yakiva PSE Senavdi Division EELS Tholena Inkum Dalisini Tarani the districts the Imung Lissing Nipu Sanipan Kuntramato Levigi Manunda Lissing Tarahumdoi Sahum Kun Kaktavak Latrin Laiduna Sada Humputare Dasmik Kuntra Ahum Nipan Latrin Laitav District Oinamki Survey report si Tagalaba Matung Prime Minister Gi Sos Bharat Mission Campaign Manung Sana Langana Toilet Sanaba Kangan Lucky Sahi Adutaki Horga Saliba Sahi Asipawi Manungda Puna Latrin Lissing Kunmathoi Samapan Kunmathoi Sakre Lissing Manga Sanga Barfudrana Hausi Sabagi Tabak Sathari Mamangida VPL card pai by Imung Kakta scheme Maski Kana Panglam Labasu and the government toilet later by Yumtong Kudingi toilet Sana Pandam Tamle District Asiguina Walla River toilet Lissing Mapan Satret Contrato Asi Tamani Asigimanunda Saduna often defecation free oiba district Amawina Navona Bada Miamna so Batodang Lobby Haiki India is a clean country. Honamani, Machik Damata, rural area that Jing the letting Sarava Government, do program the happening. Ahamanda letting Sabado, rural sanitation Maminga, letting Sagapani, Adobo, Kun Mayam Kawartote, Kunkartomani, Adukanati, me Mayam Napaya Tasada of the Key, Pariba agencies now, Patana to Virande, and letting the Yasavoti. Atana Mayana, Tosa Viduna, Ham Papashasi, I Isai Governor, Lairaba, Damta Kivanina Kalaka, Miyamana, Handai Sagana, Water Parvati, Handai Sabu, 50 by 50 Sabu, Hana, to Westubani. Consumer protection and consumer welfare with a special reference to Northeast India Haibahiram the Nomuiba seminar by Manipur University the Pangthokre Department of Commerce at Manipur University IIPA Manipur Regional Branch Center for Consumer Studies Amadi Indian Institute of Public Administration Nasindra University as Department of Commerce ki conference holder Pangthokeba seminar as Matang da Department of Commerce ki head Professor Robita Sorokhaibam Nahai Kibada Consumer Protection Act as 1986 ta fast to create Tawadabu, Haribe Egasi, Manipura is a Sanadabum Tauri, Masikarigino Haibada, Miamda, Consumer Eki Kana Bakang the Babadi Office Power, Kadai the Lake, Hyperkang the Batagini. Consumer Manakarama Port Kangadagi, Canada, Wakatkani, Port Joliba Muina, Namtak Tobada, Karamna Tangnagani Hive in the Singba, Ekasi the Yarabasu, Manipur the Kana from Kange, Ek Singasiki Kanaba, Miamna Kanga the Bana. Seda Taraga Lady, Angakpamana, Manipurda, Consumer Ek Hivase, Ningol Sakoba, Sairauba, Madi Christmas Kumba, Soba Kumasinda, Mike the Lauduna, Kangnaba Natana, Tabak Amata Lokati, Manamadana, Consumer Eki Kanaba Kangan Bahibasi, Yamatangai Pade, Masi Kangan Nabakitamak, Seminar Asipang Topani, Haiki. Consumer Protection Ek Hivase Kainoda, Akwigi rights, Taruk Muklayeba. Okay, rights, I'm important. Right to choose
kamaina choose tawgadage right to redress nangi nungai ta kamaina redress tawgadage right to be safety adagi consumer rights am laigre adu right things se phane amda lerega sumati ai bo ina laiba practically pangthokte ba why because there is no public awareness aduna sugumba seminar public awareness hariba department asina mayam da khangan ba magi mathau sathina tai university ngatana tawbadi ade because masi legally oina law gi department do ina chatpagi mong da laiba aduna paibiri bo authorities sing da masi gi public awareness ama mayam da piba mathau sathina tai All Manipur Gorkha Students Union AMGSU gi sahi yakai surakpagi Foundation dagi thorom ngasi Kangla Tombi da leiba Union SG office da pangthokre haina serol labanda khangalagli loinana state ki thakta golden jubilee ki thorom laliba December 19 namsung koni pa na Kangla Tombi da pangthoklagani haina serol asina makhatari Manipur Building and other Construction Workers Welfare Board ke chairperson S Precious Sharmada Labor Union ki member bari na sirak leba marala se yumpham yawtabani haina Precious Sharmana sengdorakli This Imphal West Laiba Mahak Office Chamber the Paumi Singa Unabada Mahak Nahai Labor Card Sembada Labor Union ki member Singna Kuting Jinba Yaroi Amadi Makoina Samling Bamui Singi Labor Card Semba Yaroi Haina Hairubadaki Mahaki Matakta Maral Sirakibani Chairperson Post Kanbagi Matang da Sengdok Laduna Central Government nominate Torokpa nominee Singna Mahaki Mohut Sinba Yaroi Makoina Mahaki Mating Pangadavani Haina so Fresosit na Pongdorakli Panbayai Board Workers Welfare Act 1996 ke Kanglon matung ina Central Government ki nominee bo chairperson ohengadabani President na Kanglon Gwangda chairman oikibani haina hawkibadi September 22 da Labor Union ki member mari asina complaint tawkibani makoi marina ngasi screening room su solansin ki adubu Deputy Labor Commissioner E Tomana lusingba kendra humpu ki Labor Union ki member singna so thugaidana mahu sagi thabak makha sathaki hairi Say 2010 dagina 2017 boxi moi kamaina president organization gi president adum oirisi kamaina oirino highway question mu la ari basing sina hani systems adum la henna bai dangta akoi mathakta anau system si hongba yaroi hana idum tawdam nena moina yaning da phongdu e anau system sina smart card la halakpa computerized on thorokpa anytime any laborer amana information log haraga su akoi website te gidam sanga gi information log thon ba benefit claim to using si 2013 14 15 16 hoyong hu bitok to biawri mosi moi kharana moi manara ga inspector kharaga gi board member kharajna moina apam pama mi piba moina ek pining da kang budana pi da ba mai tawleramba Amarom da All Manipur Building and the other Construction Workers Union ki anoba chairperson S Precious Sharma gi mayokta complaint thangalaliba Union asiki member mari gi matanda ngasi All Manipur Building and other Construction Workers Union Lamphel DC office ki linthoi ngambi holda mifam pangtok tana khanakre mifam asina maram sadana complaint thangalaliba member mari asiki membership kangnana ba mari leiraba authority da taksin ba haina punna warep lauki Lona Tinkraba Lalhulu People's Liberation Army PLA gi Kuntrana Mapan Subampo Common Thoram Lubasiki General Headquarters Tactical Command Strategic Command 252 Mobile Battalion Atai Lanmigi Unit Department Station Sing Lonana Party ki Central Bureau SR1 SR2 SR3 SR4 gi mafam singda Lubasiki Firal da ikai khumnabu utpa madi lamdam sigidamak thawai katkraba athoba singi mafam da kok nondon ikai khumnabu utuna pangthokre haina RFA ki Secretary Publicity Robin Kumana Thadrok Pasero Lamana Hirakli, Lubasike Central Bureau Gi Makada, Ladiba Division 2, 4, 6, 8, 10 Gi, Mafam Sing the Ladiba, Department Kudimana Labak Miam Galonena Star Yauba, Festun, Amadi, PLA Gi, Angangba, Thon Misak Sing Tetuna Manipuri Maham Sin Batuna Contra Mapan Suba, PLA Mapokumon, Pangtoki Hairi. Lodana Landam Sida, ILP Ki Sanakanglo, Lehanaba, Honabada, Singi Miam So Yauhan Ningbagi Apamba, Thoromasika Mari Lenina, Arfia Ki President Iremam Saurena, Miam, the people Pauselda. Phongdoki Hirakli. Minority and other backward classes MOBC ki pitok tana lairiba sahi honge scholarship pitok na All Manipur Students Union emsuna khongjang kya sang syllabus government asina tumin license bai ba sahi laibak thibini haina National Students Union of India NSUI na nungai taba phongdorokli Congress Bhavan dalaiba mahiroi lobasig office ta Paumi Singa unaba mada NSUI Manipur President P Bankim Chandra na phongdorakpada
लाइरबगी पंखई मखादा लेबा महिरोय सिंगना लाइक तंबदा मतिंग ओइननबा इंडिया गवर्नमेंट सही खुदिंगी काइथरकपा यावनबा सेनफम सिंग मफम खंगदना लेरी बीजेपी न लुसिबा गवर्नमेंट सिना अफबा लेंगाक अमक ओहेनबा पामनबदी महिरोय सिंगदा पिथोक्तना लेरिबा स्कॉलरशिप के सेनफम सिंग अथुबदा पिथोक्नबा होनबियु हाइना अपील तौखी नाकल अमरोमदा लमदम मसिदा बीजेपी लेंगाक लाकपदगी गवर्नमेंट की ओइबा ऑफिशियल लेटर हेड बीजेपी की लुसिंगबा पंडित दीन दयाल उपाध्याय की फोटो हापसिन बथेंगरे हाइरी गवर्नमेंट लौरगलिबा खोंथांग असि लाइबक थीबनी मसिने हिंदुइज्म संदोकपदा मतेंग पांगबदा नतना तुंगदा साउना अकाइबा लाकपा याइ हाइना लेटर हेड हालिबा पंडित दीन दयाल की फोटो अदु लौथोक हनिंगबगी अपामसु फोंदोरखी ममांगी पालंबा सरकार न करिगुम्बा मोटले मखोइना पिथोअमदबने हाइ तारगदी अखोइ एनएसवाई ना हंगनिंगिसिदि फत्तबा मयामदुबु सेमदोअगे न थोकपिरइबा नत्रबा अनौबा सरकार से अवोनबा अमा पुरकेदना लाइनेबा अदोइ तारदि हाना फत्रे हाइरिबदुगी कंटिन्यूअस ट्रेंड दा अदुम चथबिरगदी मोइसि करी चेंजेस नोबा सेम पैटर्न दुदा सुम चटलगा लेयरदि अमहाइ अमहा अदुम तारे चाही अहुमसिगी मरक्ता अमतंगी ओरसो अनीतंगी ओरसो छात्रसिंगसिगी अकाउंट हाना रिलीज तौबिनबान अथुबा मतमदा अखोइ मरी लेनबो अथॉरिटी सिंगना खरा खन्ना नैनबिनबान गवर्नमेंट की अटेंशन चिंगजनजबने मणिपुर लेंगा की चीफ सेक्रेटरी की फम पुरीबा आर रासमी IAS पु फम असी पुनबगिदमक था अहुम अमग मतम सांगदोकपदा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन्स ना याबा पिरले हाइना इंडिया गवर्नमेंट के अंदर सेक्रेटरी ना थादरक सेरोल लमना हाइरकली महान फम असी अक्टोबर अमदगी दिसंबर 19 फाव पुननबा याबा पिरकने हाइना सेरोल असिना मखातारी इंडिया दगी म्यांमार दा संगबा अमसोंग म्यांमार दगी इंडिया रोम दा संगलकबा मियोय खुदिंगमक मोरे पुलिस स्टेशन की टीम अमना सिंदना गेट नंबर 2 दा तोखाइबा रजिस्टर बुक अनि थमदना निंगथिना रेकॉर्ड तौब हौखरे हारिबा थौरांग असि लो थुकाइदना संगलकबा इमिग्रेंट सिंग मसक खंगदोकपा ngamnanaba मोरे पुलिस ना लोकलकपनी हाइरी मतंग सास्ट ब्रेक में लौसके मणिपुर में मालंग तोंगान तोंगान बा ई पाउ संगलोन ने कोई ब्रेक तगी आम तुन हंजरके इंपैक्ट न्यूज़ बुमी तादन लेबियो ब्रेक में तो मयाम हम तराम नोक सरी बुलेटिन से मखादा पाउ मयाम दा पिजरी त्रिपुरा की धर्मनगर द खिलिबा लमयान बहिजम इराबोट की मितम दाहिका लेखत तंबगी थोरम मंगसी पांगथोखरे ngasi थोरमसी पैट्रियोटिक राइटर्स फोरम मणिपुर नसिंदना सेप्टेम्बर अमदगी हौखिबा लमयान हिजम इराबोट की निंगसिंग थाबोंगी मनुंगसना लमयान इराबोट की मितम खोंगुल लीब थोरंगी सरुक अमोइना पांगथोखिबनी थोरमदुदा नॉर्थ त्रिपुरा जिला परिषद के मेंबर कोंथोसम रविंद्रना त्रिपुरा मदी मणिपुर की मरक्ता हेना फपा मरी थमनबगिदमक नाट की ओइबा कल्चरल प्रोग्राम तोइना पांगथोकपा मथौ ताइ हाइना फोंदोखि इंग कुमजालिसिनी निपानदगी धर्मनगर द खिलिबा इराबोट की मितम असी लंबी मपान द खिनबा मरमना लैंगांगना लंबी पांगथोकनबगी ऑर्डर थोलकपा मतमदा मांगखिगद्रो हाइबगी आकीबा लेरे हाइना पैट्रियोटिक राइटर्स फोरम मणिपुर के सेक्रेटरी राकेश नौरेमना फोंदोरक्ली श्याम कुमाथोय सुबा जननेता हिजम इराबोट थाबुम निंगसिंग थोरम सामुसंग कोलेम लाइकाई कम्युनिटी होल दा ngarang pangthokre haina इराबोट सेलिब्रेशन कमिटी उरिपोक लोकल ना सेरोलमदा पाउजेलगनी थोरमसिदा इराबोट की मितमदा लैसु कटपगलोनेना कोलेम लाइकाई की ब्रिलियन क्लब अमसोंग कम्युनिटी हॉल की अकोइबदा नुमिदांगी मतमदा मैराथन की हाइना सेरोलसिना मखातारी अफब लेंगाग सेमदा अफब मिरेप पथौ ताइ हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर युमनाम खेमसाना फोंदोखरे वफम असी ngasi पंडित दीन दयाल उपाध्याय वर्ल्ड सेंटिनरी सेलिब्रेशन कमिटी ना सिंदना सही मसुना सतरकलिबा पंडित दीन दयाल उपाध्याय की मपोक कुमन लॉइसनबगी थोरमद स्पीकर ना फोंदोखिबनी पैलेस कंपाउंड लेबा महाराज संदकृति ऑडिटोरियम द इंटीग्रिटी थ्रू कल्चर हाइबा थीम दा कल्चरल प्रोग्राम अमा पांगथोक्तुना लॉइसनकिबा थोरमद द सरुक 11 दुना खेमसाना फोंदोखिबदा पंडित दीन दयाल ना इंडिया द लाइरब लेतबा लेबाक अमा सेम सानबा अमसोंग मिपुंग खुदिंगमक थोंग मानना सौखनबा खोंगथांग कया लौरमकी बीजेपी की लुसिंगबा की वाखलोन अमसोंग खोंगथांग असिबो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा अटल बिहारी वाजपेयी ना मतुंग इंद्र सोथादुना लेहौरबा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिंग सौखनबा थोरांग कया लौरमकी हाइबा वाफम सु स्पीकर ना फोंदोखी ngasi थोरमदुदा नाट की मखल मथेल की थोरम कया सु उतकी ममांग ओइबिदंबा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया से द रेस्ट ऑफ द इंडिया 33% चौखटपगी चांग वाली बट चौखटनबदी तौरमरसिनी
अदुंगै अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ओइबा मतमदला डोनर मिनिस्टर लिंगतना नॉर्थ ईस्ट काउंसिल लिंगतना तोंगाना साखत्रबा एदि साखतपदा थिलौरबा सुगुंबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मिंग संगबा होकी अटल बिहारी वाजपेयी ना खाली वाखल दुसु पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की खलंबा फिलोसफी दुगी फॉलो अप तौबनिना मदु नॉर्थ ईस्ट रेस्ट ऑफ द इंडिया दगी डेवलपमेंट हंदना ले हाइबदु यिंगा कांदा लेपा वारेमनी मदु वाखलनी मागी फिलोसफी दुनी Pandit Dindayal Upadhyay and his work in contemporary India haiba hiramda nomi oiba national thaki seminar ama ngasi Manipur University ki court holder pangthokre Manipur University ki Center for Entrepreneurship and Skill Development School of Social Sciences na sindna pangthok ki tharama sida saru yakhiba singna Pandit Dindayal ki punsi ki matanda wagang naki loinana mahangna anobal India amagi tabak lokibal amadi loramba thongdang singbo singthana ki DC supply fail oibadagi September konmanga amasung kuntarukta cycle gi 33/11 kV substation konba eco amadi molkon hari mafam sing asi maimut kani haina MSPDCL SSSD 5 ki manager hadrok zero lamana directly Bisnupur Public School ki fencing thugairamba amadi campus manakta sasinaba bom thamjilambagi mayokta ngasi school asagi mahiroi sing amadi KSA Bisnupur District Council Human Chain Chamdana yaning deba phongdokre hokiba July 13 da khojuman lomdagi lakpa job card subani haiba mioi singna school fencing asi thugairabani amadi satkiba September 19 dana campus manakta sasinaba bom thamjilambani hairi ngasi khongjang sangsilingai manungda khojuman lomdagi lakpa mioi kharana phajada bo gai wata kya sinarami haina su school committee gi maiketi gi yamna kana yaning deba phongdorokli Mantri Pukri da leba UCO Bank manakta bom ama pokhai kreb aso opaldi yahodre thodok adu ngasi nongalamdai pung ani taba matamda UCO Bank tagi khara songsilaga leba yum amagi sekpal manakta pokhai kibani bom pokhai kiba yum adu bank adu gi manakta leba Lilawati Devi Kobi amagi ni hairi bom pokhai ba matamda yum adu da mi mata laitaba tagi aso opaldi yahodabani thodok adu hek thokpagi pau phamuga police na mafam adu da sangsinduna yangsinki United People's Front UPF Manipurna Athletic Association of Manipur ki lamjing makhada ngarang September 19 da Dramathoi suba Mega Marathon Manipur 2017 lebak miyang gi matinga loinena maipangna pangthok khibagada nungaiba phongdorokli loinena lamsang lamjela sida selthum pangal amasung wakal gi mating pangbira khiba punamakpu United People's Front UPF Manipurna serola sida makhata na thagatba phongdorokli Nominee subna satharakba kunithoi suba Manipur University Inter College Laterary Meet ngasi mapung phana loisin khre Manipur University ke centenary hall da pangthokhiba ngasi loisin bagi thoramda maribak ni bagi isai sangdam na kiloina na tongan ba higher secondary school amadi college singi mahiroi singna saruk yakhi Manipur University Students Union sinduna pangthokhiba Inter College Literary Meet adu nationalism amadi patriotism haiba thimda pangthokibani Lakmi Salon amadi Madam Showroom ngasi thangmaiban Assembly Road talaiba Oxenberg building da hangdokre Lakmi Salon asi North East ki oina Manipur da hangliba asina ahum suba aduga Madam Showroom asina North East ki oina mari suba showroom ori showroom ani asi ngasi DC Imphal East TA Sitra Devi IAS na ribon kaktun hangdokhi ngasi hangdokhiba showroom ani asi ki pandamdi beauty salon amadi quality product sing asibu national wide oina phanghanba amadi sustainable business Sokot hanba haibasini. This is very this is unisex. Unisex. Like only hair cutting. Okay. Pedicure, manicure. Yeah, that one we can. Rotary Club of Imphal Rotary International District 3240 na sinduna hokiba September 10 da nifum humdoi suba sport painting competition pangthokiba dagi mana matom laleba September 13 ki numida wairam pumanga tabada Mantri Pukri da leiba Rotary Bhavan da yantholagani haina serol amada pauzelakli maram asina tongan ba category da mai pakraba singna thoramasi yaurana ba hairali Nambol ki Khorifawa ground da traffic police Nambol na sinduna traffic awareness ki poster campaign ba sathakre poster campaign ase miyam da traffic ki matang de hena khanghanna ba sathakibani
campaign asigi sarok amoina ngasi auto rickshaw kayada poster napki Hauzik sanamgi pauda tarandhu suba Manipur State League Football Tournament Movan Lai Athletics Campo pi amadi ano baimagi mangal khabam lamkhai ani mai pakre ngasi kuman lampaki artificial turf ground da sanakhiba Football League Tournament asi kunmari suba league amada Movan Lai Athletics Campo pi na nisa thamai bunbu panjal manga ahum na mai thiba piki match asita mai pakraba Movan Lai Athletics Campo pi ki sanore Haugin Len na match asiki taruk suba minute panjal ama aduga Howling na match asiki taruk suba minute kaukiba penalty kick amada panjal amaga san khraba matung ledmin na match ki kunmari amadi mutham da suba minute singda panjal ani san khibaga loina lal somthang fimati na so match ki yakai taruk suba minute panjal amaga san bangam ki match asita maiti horaba ninsa thangmai bangi panjal ahum adana match asiki ahum budrani pana masum mar budra suba minute singda I Dayananda Surjakanta amadi Zoli na sanki satariba football league tournament asiki kunmanga suba lektana anoba imagi mangal khabam lamkhagi sanaroi ngauba vandona amadi el monis na mesa siki yang khamatoi humdra humdoi amadi humdra mapan suba minute swing da panjal amamam sandana YPSU lalambungbu panjal ahum sena da maiti bapi bangam ki kumuksam ingosa sing memorial trust ki sentang makada all Manipur football association na sindana tha siki taruk tiki satrali ba football league tournament asika hayeng sanaka da kuntaruk suba league ta neroka FC sangakpam amadi trau kwa kaitel ga kuntareswa league tana DM Rao awang segmai amasung SSU singjamai anina lamba taunaragani. Impal East District Football Association imi makata satriba ngangkam Boboy Memorial Second Division Football League Tournament CSC sanung mai pakre ngasi aba ketrikau ke sana pun sana kiba Football League Tournament asiki tarahum doi subal league match asida CSC sanung gi sanaroi Mamang kigen amadi gaulen anina match asiki manga amas yang kayum doi suba mina sing da panjal amam sandana IYDO yaripon ning thau nai bo panjal ani sing da maiti ba pikiba galena satare league tournament asiki winner oiduna association asina sinduna mathang sahida pangthokadaba first division football league ta saruk yaragani football team tarukna saruk yaraduna satharakli ba football league tournament asiki hayeng sanagadaba taramari suba league ta UDO hangang amadi MSGAU hata anina lamba taunaragani Nahakpam Ababi Memorial Third Division Football League Tournament KMSA KB wadi SUFC hangang anigi match adu draw oikre ngasi kheti kaudalai bagi sanabung sanaki ba Football League Tournament asigi taramanga suba league match adu da KMSA KB ge sanaroi ke bonison na match asigi taramanga suba minute panjul amasan kraba batung match asigi yang kaini pan suba minute SUFC hangang sanaroi M Michael na makoi gi shot thana leriba Panjal adu hantoktuna match asi mayok nariba team animak na match asi ki apiba matamda panjal amamam sana duna draw ke Impal East District Football Association ki makada football team tarataruk na saruk yaduna satragli ba football league tournament asigi hayeng sanagata tarataruk soba league match amada FC Impal Kongba amadi KSFC Mapau anina lamba taunaragani Under 14 Boys President Cup Hockey Championship ta KSSC Khoman mai pakre ngasi Khoman paki hockey stand sanakhiba championship asiki league match amada KSSC Khoman gi sanroi Norin Kona match asiki ahum amadi kontre subabina singda panjul ani sanduna UYC Kangla Tombi ba panjul ani sina da maiti ba piki Chathari ba hockey championship asiki hayeng sanagada ba league match amada Seo Singjamai Wang amadi SUYC usekon ani na lamba taunaragani Manipur hockey na sindana sathariba championship asiki gansi sanagada ba under 14 girls ki league match amada Seo Singjamai Wamagi nupi masa sanaroi sing laktabadaki VDSA Bisnupuna walk over funky hayeng sathariba hockey league tournament asiki ahum suba place ki damak match sanaragani Tarataruk suba sub junior boys state level volleyball tournament ke final da Vake VC Lampel sanaka telamadi NYVA nambol naune mani na lamba taunaragani ngasi yo volleyball tournament asiki quarter final match sing sanakraba matung nungthil sanakiba volleyball tournament asiki ahan ba semi final da Vake VC Lampel sanaka telna IGO oina mo point
kunmunga kuntaruk kunmari amasung kunmunga kulomdoi da maiti piramlaga final sang mengamki sathariba football tournament asigi ani subal semi final da NYVA nambol naurem na TRYVC ukrul point kunmunga kunmathoi kunmunga tara amadi kunmunga tara trok da maiti pidana tournament asigi final yo mengamki All Manipur Volleyball Association sindana kumalam Pakis Dor Stadium da sathariba tournament asigi hayeng final match sana nagani Sama kon mga suba Manipur Police Rising Day ki thorong ki sarok amoy nga si pangthokiba volleyball tournament Bisnupur District Police na second IRB point kon mga taramani kon mga kulumdoida MPTC panggay na 7 IRB point kon mga kunmathoy talamathoy kon mga taramanga tarahundoy amadi Imphal District Police na MPTC panggay point kon mga tarataret kon mga taranin sa damay tipiyong ng prehaina Manipur Police ki PRO gisero lamana directly November da pangthokadoriba IOC Athletes Forum da International Boxing Association IBA gi representative oina bagidaba ahan boina India dagi world champion mangarak pangkrabi amasung Olympic bronze medalist MC Mary Kom khalakle November 13 dagi 32 phobal Lausanne da pangthokadoriba Nipan Suba International Olympic Committee IOC Athletes Forum da saru yana bagidaba masagi sahi kuntra homdoi Surabi Hosik active parliamentarian amaso ODB MC Mary Kom da Barton Torkibani Ivana Boxing Federation of India President Ajay Singhi Kuthang da Barton Adu Iradun Hai Olympic movement pumna maktige athlete representative Singbu Masi gi biennial forum asi da punna bagi tanja ohelagani loinana athlete singna magi wakhalon sing phongdok sabagi asoba khudong sabama ohelagani hairi Reveda bulletin asuk headlines amhona miyam da thamjige Taurim B2 bu September 13 ki hojik phau pachi be khangna lai bhai base Delhi gi laingak na awang no pokki mi sing go thawa sate takpani haina MLA soi kishan na maral sikre October 3 pangthok kadariba Manipur Panchayat Bikhal gi mangoina na excise department na lupa lakh kun hen gi yu phakat na mangan khre Center da paliba BJP na lusing balanga kasne state asibu sakon na bawang mathak honari haina PSA Minister Losi Dikhona pongdokre Amasung Consumer Protection Act ki kana ba miyam na khangdaba mari office ki laifam phawba khangdaba ki ek asi Manipur da sanafam khangdre haina Professor Robita Sorokhai pam na pongdokre